Pa dobro, to nije nikad bilo upitno, podrška naših navijača, mislim da je stvarno odlična atmosfera bila na ove dvije utakmice, a šta stvarno veseli i u razgovoru sa prijateljima u Hrvatskoj, svi govore da je bila ludnica u Hrvatskoj i na to smo stvarno sretni i ponosni. Ja se samo nadam da će se tako nastaviti dalje. Hvala. Pa evo, ja isto moram, stvarno sam zadivljen navijanjem i ne samo mi u reprezentaciji, nego i šire, znači da ono što je bolje od prijašnjih puta, nema više ni zvižduka na protivničku himnu, nema više ni nikakvih ekscesa i stvarno, osim što pokazujemo dobar nogomet, isto tako pokazujemo i Evropi kako se navija. I ne da mislim da će nastaviti tako, nego sam siguran da će biti još bolje.